Ole United Pentecostal Church of Northeast India Pentecostal Youth Department PYD member zong te PYD Day chibai lalpa Isua Krista hmangin kabuk veka cheu he PYD Day lo thleng hian intan Malsawmna lo ron thlen sela member zong ten midang tan Malsawmna ni tura in buat sai na mang turin lalpa Isua hmangin kangen cheu ani lim takahun mang turin du sakna kahlan bok acheu Northeast India PYD unit rana kan handina hun kan man chawa kumin hi kum somnga le pathum mel kan lo mu na alo ni tareng maya kan Hruaitu hmasa te kan Hruaitu kalta te an za katia tun hun min hruai thleng tu kham le swartam tak min paltlang puitu kaza tak zeta chuwangin kan PYD Northeast India kan Hruaitu kalmasa te vainia hian za na chibai lalpa Isua hmangin kabuk tak zet cheu ani tin a trenten mual min liam san a tin kan liam mek zel boka mani lok khan Evan.K. Lalmalsawmliana nikhat thathum sangka zakwa somsari panga atanga nisom thathum sangka zakwa somsari pasari chunga secretary treasurer na Northeast India PYD Hnuaiya min tho saktuin min han kalsan le ta a PYD tetana chan na satak ania kan em ani akalsan chung kwale Kohhran ho ta na Malsawmna kan ngen saka lalpa thamuan na kan dil pui reng ani olekum sang ni somni le pani kan lo chuang kaya PYD te po kan no pangchia talo hle mai United Pentecostal Church of Northeast India unity kan din tira chuan India unit nuaya India rampum pui hi United Pentecostal Church International nuaya changin unit khata kanom veka Tichuan aram azawin Kohhran member te kan lo pung chho zela chumi ne wang chuan India unit atang chuan United Pentecostal Church of Northeast India hi unit hranin March ni somni pakhat sangka zakwa som rukle pakwa Foreign Missions International tuna Global Missions kanti tak phalna in unit hranin din alonia chuta executive board masaber thungal chuan March ni somni pakhat sangka zakwa som rukle pakwa a rorel na chuan Northeast India huapin Pentecostal Youth Department PYD kanti hi adin ngala amalama hian district bialle tual chung sang ate chuan ming thalai pawl ming puin Pentecostal conquer ti te ming in voin thalai pawl hi alo dingin chak takin Kohhran tan Malsawmna nin alo ding man hialani nima sela chutia Northeast India in kalphung feltak anaya Pentecostal Youth Department adin ta katang chuan chung hmangin zong chu atlak ngal veka chu wang chuan March ni somni pakhat po chu PYD Day atan executive board remti na in kan mang chhota ani Tichuan Northeast India PYD hi sangzukwa somrukle pakwa din nima se a function takhi mumal taka function hi chu sangzukwa somsari le pasari atang khana ni eti ila kan soi swalom love chutiang ang chuan akal cho zel ani
Tichuan PYD allowing chawa he day sang ni som ni le pan ni kan han thlen chawa hian PYD day thu cha atana kan nei du chu heng te hi ania pakhat na chuan PYD moto kan ti hi ani kan moto chu kan sia kan soingun khop maya amoi boka amoi maya ni lova athatak zeta lalpa malsom ramrim nam ani Ships for Christ ti ani Krista ta na sengkho ti na ani chu thu puya kan mang ani hei hi atharin kan siat angai tak zeta Krista ta na sengkho na thona hian thalai te kan poimo zia hi he kan hun man me kaltlang hian rethar le ila tuna hian General huapin mission field missionary som kan som meka tin chuba ka chuan Ships for Christ moto nei tu kan ni angein kan account po asan pa in Ships for Christ account hi kan nei nge ani chu account lo lum tur chuan India hmarchhak thalai member zong ten membership fee kan pe thina chu kan membership fee zong chu he account a hian da in ram thim kan han ti mission field pualatan liao kan da ani missionary som kan chom ba ka hian abang la tling kho ma tangin atul dana zerin biakin te kan sa anga chu tiang ang chuan tuna hian fel takin ruaman na akal ani tin quarter mission fee la kan quarter repair ngai te chu tiang ang chuan repair nan kan mang chodona asan pa in Ships for Christ account kan nei ani ti hi kan report tel ni sela chuta chuan thalai te hian Krista ta na sengkhom na tho nan hian nu le pa le kum upalam te thlir lovin thalai te tho turani ti hi atharin happy PYD day atang hian isyang u ti in kan in nge na athok turin kan poimo Peter putar te tan ram thim ram ro kal athei to lo an chak nain atlin to lo chuwangin thalai te tan ani ti hi sia ila lalpan tuna hian ram din turin thalai te beiseina sang tak nen min thlir rengani ti isia ila tin sum le pai tho na konga po thei top chua ila keima ni nge hi kal chuak tur poa in bua saya missionaria chuak chur thei tura in bua sai turin kan in ngen ani tin PYD hian thil tum fel takan neya nun dan chale sa khwana lamte siat na le thiam na lamte choi san pakhat na chuan kan thil tumania pani na chuan chanchin thafam kim the dar na konga theyang anga Kohhran tho pui ti ania apathum na chuan khotlang nun siam thatna lam le khabu zia ka chua fo thin ti ani tena palina chuan Christian nun dan moi tak ne na in mila in chei tena pangana chuan Kohhran dan le in enkol na za thiam taka Kohhran thil tum te ti lo tling tura tho le in khom thla da lo ti ani heng point nga poimo tak te kan thil tum ani ti hi he PYD day kaltlang hian kan hanin riat non tir le ani kan thil tum ngai tu manglowa kan ngai poimo zong buai puya phul chiam mai hi PYD nen ain rem lo ti hi kan sereng don nia Tichuan happy PYD day lo thleng chawa hian tlang sang PYD member te tual chung anga mala theite tin bial anga mala theite district level anga mala theite town anga mala te city amala te chutiang ang peng sang kan nei te nena lali suwa minga kan cha du cheu chu hei hiani tun malama tangin hetiang hian kan lo luang chuak thina blood donation camp kan nei na sale thin ani alomom tak zeta hei kan sirvela po hian kan thalai ten thisen in pe kaltlanga
blood donation camp kan nei laya kan citation enge mozat kan tara tin athena chuan thlan mual samfaya van tlang ta na tha thona ni atana te kan hmanga tin athen chuan van tlang zun in te kan siama tin athen chuan fe kong te kan sa ta tin tuikhur hia nan te kan hmanga tin mihar sabik deute choi chuan na rem changa hmangin chu mai chu lani lawa dam do in le sarkar hun ma te thian fai ten na kan thok thina kan luang chuak thina tin dam lo te ta na ei tur kan pek na nia te po kan man thin kha he kum sang ni som ni le pa ni PYD Day lo thlenga po hian tha lovin midang ta na luang chuak thei kum som nga le pathum mel mu chho kan ni ve to ani ti in sia in PYD member ten kan rilru Lalropuia luang chuak nun midang ta na Malsawmna tamjok thlen turein bo sai turin lali suam ngin kan cha mol cheu ani tin thoho na reng a hian he PYD Day lo thlenga po hian general huap te hian thil ti mup a har hle maya chubaka district a po ani district level ang point thil ti hup a har hle mai tin chung anga chuan ti theilo ma ila bial le tual chung anga ti thei kan lo nei te hian N.E.India PYD te min ti moi thin tun PYD Day lo thlenga po hian district general angin thil ti mup thei ani lo chuwangin city PYD town PYD joint PYD sectional PYD chutiang ang chuan local PYD chung te chuan thei to pa kan omna area milang zel te kan tho thei to kang zela luan chuana midang ta na Malsawmna ni atana he PYD Day hi mangshram turin lalpai suam hmangin kanin ngen tak meu ani tin PYD Day kan man chawa hian thu cha te po kan han ti chuaka tita bung ni chang khat kan chiar chuan nangero chuan zirtir na dik tak ne me thu sai ro ti hi thu puyatan kan mang ani zirtir na dik tak ne na in me apoimo khop maya he huna hian thu tam kan soi man lova zirtir na dik Bible doctrine keng tu kan nia chumi ni wang chuan zirtir na dik keng tu te chuan hei hi kan ria tangai mi ten min chiar min thlir reng ani ti hi kan ria tangaya keima ni nuna hian kanom dan zong hi keima ni in fia mai ba kha midang hian min lo fia na sa hle ani ti hi atharin sia ila Christianun moi le chanchin tha keima ni a hian muan cha kani he PYD nuna hian nung chang moi le tha lali suwa Christianun moi le tha mu andu ani pathian thu thung kan ken chu soi sel le mu sit le nui zat chi ani lo hrim achan chu Bible doctrine ani chuti rual chuan akeng tu te zok ti mu sit omin kan omang ti hi kan hlawe ema chuwang chuan PYD member zong ten Bible doctrine keng tu kan yangin kan nun zia moi tak lan chua tir turin kan hanin cha ani tin thu soi konga po PYD te chu dot soi thei tura min ngai lo chuwangin dot soi lovin thu dik hi soila kan tuar don poin thu dika wanga torpo huamin kan hun hi mangila pathian thu kan soi hi dik tak ania Bible doctrine ani hei mai hi atok lova in chenom khoven na le kan rong bol na khotlang thila te po hian kan thu soi du zong hi aza omin thu dik chau kan soi turani dot kan soi turani lo PYD member ni le dot soi hi ain melo tak zet ani ole tho ho na konga khovela cheng kan nia mi zia le du dan ai nang lo
chu tiang inang lo tak tak chu kan ni na tho ho na sang sang entinan than lai ni khuate tin mi thilumen ni khuate fe kong kan fe ho kan kal konga te mi har sa khai chuan na konga te henga te hian azom thopola te kan tang tur ani lowa tin tir chop reng nga ya PYD member te kan tang tur ani lo PYD ya kan rombol ho na po kathiam lo ti hi za zok tur ani ya kathiam lo ti zak mi lo soi ai chuan kathiam lo viau na a khoi hinge kalo tho veang enge kalo ti puyang cheu enge kati ve thei ti in kan sut kuak ve thei ang zong te kan lo dap ve thin tur ani na tho na tur mun kalsana mun biru le Hruaitu te mu lo na laya lo tom kuala tlan che kual mai lovin kan thiamang tok thok tura pen chuak zok turin zirtir na dik tak keng tu PYD te hian that chiat le kan nun hi ain me lovani PYD member ni le that chiat hi ain rem lovani ti hi isereng ang u tin in cheina konga te hian zirtir na dik tak ne na in me in cheina konga po hian kan zo angai soi tur atam khop mai amoi anal taksalang tam samni se mi pasam over takati phir mei chesam arong eng bernge eng ang tur nge ti poshiat manglo trial ching chi vet lutuk mai te hian PYD member ten kan ti ve tur ani ngai lo chuwang chuan mani po in thlasung rum khop in cheina lama hian au chuak taka in chei lo turin zirtina dikeng tu PYD te chu tran kan lak angai ani kan fim khur angai hle ani ti hi kan hriat renga tan kan soya malam thlirin kan kal zel dona he lei hi nu tiang chonin kan pan mek vanin moi kan chatuan mun vanin kan pan mek ani ti hria in he PYD day lo thlenga po hian he khovel hi kan khual jin na ramani ti sethar le ila khual du Jerusalem fashin chunglam Jerusalem thara hole tur kan ni serengin thil tha ti in midang tan na sa zokin iluang chuak ze lang u ti in kanin nge nani hebrai bung som chang som thum le pakua ke ni zong boral tura nung tol polabi kan ni lova nun na hum him tura rin na nei polami kan ni zoke ti kan huwa wangin thuthung fa te hi nun na hum him tura rin na nei polami kan ni wangin kan nung chang zirtir na dik tak ne na in mea kan hun kan man kan du tak zeta happy PYD day kaltlang hian Lalmalsawmingin thucha kanan soya member zong te kan thu soi zom turin Lalmalsawmingin kan han ngen mol cheu ani PYD day lim takamang turin Lalmalsawmingin du sakna kan hlan chewa PYD vulzel ro se in zainal pan malsom cheu ro se amen